wabarakatuh. اليوم العالمي للغة العربية سنة 2022 ميلادية. الجمعة 26 من ديسمبر سنة 2022 miladiyah. Acara peringatan Hari Bahasa Arab Dunia tahun 2022, Jumat 16 Desember 2022, dengan tema Al-Lughatul Arabiyyah Ajmalul Lugha fil Alam. ترتيب البرنامج قراءة القرآن سيتلوها فراس عزيز Haradi وعليها فليتفضل مشكورا. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Faras Aziz Haridi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basar qasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatul Iftitah Ustadz Bustanul Arifin Mudirul Mujama'il Al-Fityan At-Ta'limi Ashi wa alaihim falyatafaddal mashkura. Kata-kata sambutan oleh Direktur Al-Fityan School Aceh Ustadz Bustanul Arifin SPDI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala azza wa jalla fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra inna nahnu nazzalna al-Qur'ana Arabiyyan mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallam al-lughata al-arabiyyata fa innaha min
lughati ahli jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Al-yawm nahnu نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، يعني في كل تاريخ 18 ديسمبر في كل سنة نحن نحتفل بهذا اليوم. اليوم ماذا؟ اليوم للعالمي للغة العربية. وهذه السنة يعني تحت شعار اللغة العربية أجمل اللغة في العالم. اللغة العربية أجمل اللغة في العالم. ما معناها؟ اللغة العربية هي من أقدم اللغات. الله سبحانه وتعالى في الجنة حينما تكلم مع آدم، وآدم يعني جدنا، جد الناس في الجنة، يتكلم باللغة ماذا؟ باللغة العربية. فهمتم؟ فهمتم اللغة العربية؟ لابد أن نفهم اللغة العربية. الصلاة، في الصلاة نحن نصلي في الصلاة، الصلاة يعني الصلاة. ماذا في الصلاة؟ ماذا لغة في الصلاة؟ لغة العربية. هل في الصلاة لغة الإندونيسيا؟ الله Maha Besar. Allahu Akbar. Sahih? Tayyib. ونحن كمسلم حينما نلتقي مع مسلم آخر كذلك نتكلم باللغة العربية. ماذا؟ حينما نحن نلتقي مع آخر يعني نبدأ باللغة العربية. ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرد والسلام عليكم وعليكم السلام. ماذا اللغة العربية. Baik. Menerjemahkan sedikit supaya nyambung. Jadi bahasa Arab itu tema kita apa nih? Apa tema kita? Apa artinya? Apa artinya? Al-lughatul arabiyyatu ajmalul lughati fil alam. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling indah di dunia. Sekarang ini lagi musimnya Piala Dunia. Betul apa betul? Iya, betul kan? Piala Dunia. Di Qatar juga, di Arab begitu, iya kan? Terakhir kemarin saya baca itu ada puluhan orang masuk Islam. Puluhan orang masuk Islam. Jadi bukan hanya sekedar Piala Dunianya, bukan sekarang main bolanya, ya, yang sudah dipersiapkan. Piala Dunia ini sudah semenjak 11-12 tahun yang lalu, tahun 2010 ditetapkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Artinya 12 tahun sudah siap. Yang anggarannya 3.000 triliun. APBN Indonesia aja itu 2.500 triliun. Jadi lebih dari satu anggaran Indonesia. Ya. Itu luar biasa. Tapi melalui sarana itu yang disembahkan oleh seorang ulama itu adalah bukan Piala Dunianya, tapi bagaimana Islam menampilkan keindahannya luar biasa. Misalnya yang pertama sekali, kalau Piala Dunia dimanapun itu bebas, pergaulan bebas, minuman beralkohol, tentu minuman mabuk ya. Tapi ketika di Qatar tidak boleh ada minuman mabuk. Selesai lihat tuh. Mana caranya? Ya kan? Nggak boleh pakaian bebas, pakaiannya juga dijaga. Minimal apa namanya? Kalaupun dia bukan Muslim, tidak pakai jilbab, tapi menutup. Secara umum menutup begitu, nggak ada yang bikini ya, begitu. Itu luar biasa, itu dakwah. Nah, jadi melalui Piala Dunia ini itu dakwah, apalagi dengan bahasa Arab. Jadi orang-orang yang dari manapun supporternya udah pakai pakaian Arab begitu, udah bicara bahasa Arab. Seorang diwawancara oleh televisi Al Jazeera,
orang dari negara mana tuh? Dia bahasa Arab rupanya dia. Dia bicaranya bahasa Inggris, rupanya jawabnya bahasa Arab. Luar biasa. Jadi kembali lagi, al-lughatul arabiyyatu ajmalul lughat. Paling indah bahasanya. Coba bandingkan dengan bahasa lain. Bahasa Arab, satu kata saja itu tafsirnya berpuluh-puluh tafsir, berpuluh-puluh makna. Coba kalau bahasa Indonesia misalnya, ya udah artinya itu aja, ya kan? Zahaba bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Zahaba. Ana azhabu ilal madrasati. I go to school. Dah. Zahaba artinya ya pergi. Tapi ketika zahaba bahasa Arab itu tidak semuanya berarti pergi. Coba perhatikan. Ketika zahabtu itu bukan berarti saya pergi, bisa juga bermakna apa? Saya berpendapat. Maka ada namanya zahaba mazhab. Mazhab artinya apa? Pendapat-pendapat. Mazhab fikih. Mazhab apa biasa itu? Mazhab Syafi'i. Mazhab mazhab apa lagi? Mazhab 4 mazhab terkenal besar ya. Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sesuai urutannya. Kenapa disebut mazhab? Nah, itu dari kata zahaba. Itu bahasa Indonesia bahasa Arab luar biasa. Kemudian indah sekali. Coba kita lihat dalam Al-Quran, ada surat-surat itu yang tersusun dengan sastra yang luar biasa. Kita baca nggak tahu artinya, itu bagaimana kita bisa sedih, bisa menangis. Ada orang baca Quran bisa menangis nggak? Tapi dia tahu nggak artinya? Belum tentu. Luar biasa. Cuma lulu kok. Indah, sehingga indahnya itu juga bukannya indah nanti indah bisa bermakna tinggi sastranya dan seterusnya. Itu bahasa Arab. Makanya ta'allamul lughata arabiyyah fa inna min lughatil ahli jannah. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bahasa penduduk surga. Ini mau masuk surga nggak semuanya nih? Ada yang nggak mau masuk surga? Ada nggak yang nggak mau masuk surga? Ada. Kalau mau masuk surga itu bahasa Arab. Jangan sampai nanti di surga itu nggak bisa ngomong apa-apa. Minta minum, gimana cara nggak bisa bahasa Arab? Hah? Jadi kirain apa nih? Malaikat nggak paham begini? Ya, belajar bahasa Arab. Baik, ya. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an ya Allah, dengan hujan ini berikan rahmat ya. Baik. Kembali lagi. Idza nahnu labudda natakallama al-lughatal arabiyyata kulla yaumin. We speak Arabic every day. Are you understand? Natakallama al-lughatal arabiyyata kulla yaumin. Fahimtum? Kaifa halukum? Ila aina? Min aina anta? Ila aina anti? Mada taf'alin, mada taf'al, mada tatakallam. Lughah Arabiyah. Naam. Baik. Ya, ini sudah hujan juga ya. Belum rahmat tapi bukan ini ya, tapi masih banyak kegiatan yang lainnya, agenda yang lainnya. Baik, naktafi ilahuna insyaallah nahnu naqra sawiyan al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatul arabiyyatu ajmalul lughati fil alam. Al-lughatul arabiyyatu ajmalul lughati fil alam. Al-lughatul arabiyyatu ajmalul lughati fil alam. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustadz Bustanul Arifin.
الدعاء سيقرأها رزقا جيزا هميرة وعليها فليتفضل مشكورا. Pembacaan doa oleh Rizkika Giza Humaira, kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin wa fi Suriah wa fi kulli makani wa zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. As-salawah minan talibat al-madrasah al-ibtadaiyah bimjamail al-fityan at-ta'limi ashi ukhtina Asya Fadliya Rizkina wa alaiha falyatafaddal mashkura. Salawat oleh Asya Fadliya Rizkina, kepadanya disilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajad, ya Imam Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Mustafa
بنادى طه جود بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جود بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله شكرا إلى أختنا أشا فضلية رزقنا. النشيد من فرقة الناشد المدرسة المتوسطة بالمجمع الفتيان التعليمي آشي وعليهم فليتفضل مشكورين. Nasyid oleh grup nasyid SMP Ideal Fitian School Aceh. Kepadanya disilakan. نحن من فرقة المنشدين المدرسة المتوسطة سنقدم أمامكم من الأنشودة كنهتا استمع بوقتكم في المشاهدة. وظننت أنا أني بذلك مستغنى فوجدت أني خاسر وتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هذا ذاك جمالنا يسمو يتعالى في
افتتاح رسمي لبداية الأنشطة وفعالية في اليوم العالمي للغة العربية. أستاذ بستان العارفين مدير المجمع الفتيان التعليمي آشي، وأستاذ درهم كليوبي مشرف تربوي الفتيان التعليمي آشي، وأستاذ إسا الفطريانشاه فليتقدموا إلى الأمام وعليهم فليتفضلوا مشكورين. Selanjutnya, seremonial peresmian pembukaan kegiatan Hari Bahasa Arab Dunia Alfitian School Aceh 2022 oleh Direktur Alfitian School Aceh, Ustadz Bustanul Arifin SPDI, Musyrif Tarbawi Alfitian School Aceh, Ustadz Dirham Kulyubi, dan Ustadz Isa Alfitriansyah. Kepada Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. نفتح بهذا البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. نقرأ سويا بسم الله الرحمن الرحيم ثم تكبير 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا بالون سيأتي إلى العرب، إلى قطر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ. Dirham wa Ustadz Isa. Thumma ardu masrohiyah rapai gelai minat tullab faslus sadis al-ibtadaiyah bi mujamail al-fityan at-ta'limi ashi wa alaihim falyatafaddalu mashkurina. Selanjutnya penampilan Rapai Geleng dari grup Rapai kelas 6 SD IT Alfitian School Aceh. Selamat menyaksikan. نريد أن نقدم لكم رفائي جالك قاعدة للمشاهدة.
برنامج الاحتفال اليوم العالمي للغة العربية سنة 2022 ميلادية. أنا سيدي ماجدة وأنا أتيا درة الحكمة نستعفيكم من قلة وأخطاء ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.